da nemate posljedice neodgovorne politike koje se vodila 13 godina. Dakle, ne samo što se tiče Kosova i Metohije, ja imam veoma kritičan stav prema bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću zbog mnogih stvari koje je uređeno u tom periodu, od onoga kako se završilo pitanje Srba u Hrvatskoj, gde je tada Slobodan Milošević, može se sa pravom reći, dopustio protjerivanje 500.000 Srba. Što se tiče pogrešne spoljne politike, nije prepoznao promjene koje se dešavaju u svetu, jedne sulude unutrašnje politike koja je dovela do ekonomskog propadanja, zaostajanja za svetom, kriminalizacije društva i na kraju se sve završilo na Kosovu i Metohiji, gdje on izgradio svoju političku karijeru, a mora se reći zbog Kosova i Metohije i završio političku karijeru. Dakle, da se ne lažemo, tada se slavilo Kumanovski sporazum kao da smo mi pobedili NATO savez u tom ratu. Naša država se zaista borila herojski protiv jedne nelegalne i nepravedne akcije tada NATO saveza i bombardovanja, ali bez obzira što je pravo i pravda bilo na našoj strani, mi smo potpisivanjem Kumanovskog sporazuma se složili da mi tamo nemamo efektivnu izvršnu kontrolu. I dakle, od 1999. naši građani moraju da znaju da naša država tamo nema suštinsku vlast. Dakle, i danas kada predsjednik Srbije odlazi na Kosovo i Metohiju mora da zatraži dopuštenje prištinske vlasti. To je sve posljedica i politike i svega onoga što se desilo za vreme Slobodana Miloševića. I naravno, svako ko danas preuzme odgovornost za vođenje Srbije mora neki način da spašava ono što se spasti može i da pokuša da popravi te neke greške u prošlosti, a opet da sačuva ono što može da bude realan, a u stvari naravno naš potreban srpski državni nacionalni interes. I da više nikada ne doživimo bombardovanje jedne zemlje u savremenom svijetu, je to prosto nezamislivo. Pa neće biti bombardovanja, ali svakako Srbija svih ovih godina je teškoj toj poziciji zato što mi kaskamo za svim onim političkim procesima koji se dešavaju na globalnom nivou. Pre 20 godina kada se desilo to NATO bombardovanje, mora se reći, zaista smo bili u teškoj geopolitičkoj poziciji. Svako bi zaista imao tešku i političku sudbinu koja je bilo ko da je tada predstavljao i vodio Srbiju, ali opet dobrim delom je to naša krivica. Dakle, ne možemo samo da prebacujemo neka loša istorijska iskustva na nekog drugog. Potrebna je jedna mudra politika, potrebna je politika koja će bez žrtava uspeti da sačuva ono što je i naš interes, a naravno kako bi naš narod mogao da živi kao i svi narodi u Evropi. Mislim da je konačno vreme da uđemo u taj voz razvoja, da nadoknadimo sve ove godine propadanje kako za vreme 90-ih, tako i posle 2000-ih, pošto i posle 5. oktobra nije se vodila Bog zna koliko pametnija politika, možda je bila drugačija politika, ali su rezultati također bili veoma loši i mislim da je ovo zadnja prilika i zadnji voz koji moramo da uskočimo kako bi od Srbije napravili svakako nešto. I samo moram za kraj da kažem, mislim da je najveći problem što predsjednici država nisu odlazili, predsjednici, to jest Srbije, nisu odlazili na Kosovo, niti bilo koji funkcioneri bivše vlasti. Mi imamo sada situaciju gde je predsjednik Vučić zaista sa svojim narodom, često je dole, sasluša ih i nekako razume njihove sudbine. Mnogi koji se pozivaju na Kosovo i borbu za Kosovo nikad nisu ni bili tamo u posjeti, ne znam kako naš narod živi, u kakvim uslovima. Ja mogu da kažem za sebe i mislim da sa pravom mogu da govorim u Kosovu zato što sam i ja lično odlazio tamo i boravio ne samo na severu nego i u enklavama, odnosio tamo pomoć i video u kakvom položaju uopšte naša zajednica tamo živi. Samo neko ko je prisutan tamo može da zna šta je najbolje za naš narod i kako država treba da se ophodi prema tim ljudima. Dakle, bez obzira šta se bude dešavalo u narednom periodu, ono što je sigurno da će Srbija biti tamo uz taj narod, da će podržavati i mislim da ne samo politički,
nego pre svega ekonomski država Srbije mora tamo da ulaže kako bi naš narod imao tamo uslove da opstane, da ostane i da se razvija. Dakle, to je ključno. Nas su Albanci pobedili na terenu tako što su postali većinski narod na Kosovu i Metohiji. Mi moramo da vodimo neku sličnu politiku narednih godina kako bi popravili taj naš položaj. Dakle, ne možemo da se borimo za teritoriju, ne možemo da pričamo kako je Kosovo Srbija, ako tamo Srba ima 5%. Mora da bude mnogo više, moramo da sačuvamo naše kulturno nasleđe, moramo da ulazimo tamo, da pričamo o teritoriji i onda naravno da čekamo pogodan istorijski trenutak kako bi možda i našu državu tamo vratili. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Hvala vama.